Ka Voice of the People Party menen kasengi ka arplay trik banay nailor arjar saw kalwan here sa Panorsla constituency ban ay kubulay ki pajba baru yakinogroshan ki Punjab don burom yaw doktor ki AJ Sengkon hakani ka election MP ka badang sudep yakani ka jingelang lapalong hamadan UUP orkso uba arem le basay mo haba ay ki jingkren ki pajba hakani ka jingelang ulapan sengaw thu si kipet ba halor ki kato katni ki baong baw ba arden u persya ia ka kam khwai dok kha henry na kaliang ka jong u ong bangangam persya ia kata ka jing khwai dok kha henry ka bo pat ia ka jingma ia ki long ying long sem namar ba ki don ki ying ki sem baw lok ulai khwai baro si bnai but what hagas ngi sa jain ru inda kala dai ka por pat ban ai bai bam ba di haying asem don pisaju bat hab ban shim da karam bat kani kala ban wanra yakajingma ka bakraw bat kumunong elam uhi kaik ba hakano kalenti kabadai kabagi hab ban yai yaki pajba baginda snap yaki jingkren ke jungi ndai ban snap tangi kai ka ai dungu nong ai khumor namale si nanget kamdai ke jingle khalang kala bang ke jing bam sno thu jam tu ai ke khumor namar abaga don ke jingli Lepren Syabang ke loteri, ke online loteri, ke kalai nasib, ke sokar, ke lasdang, ke lapin benar, banyak lapin pau, bagata ke kalai nasib, kanu penentoy upai tau babun nasi ke penentoy tau tuwe nong yo. Nama kata kalau ke berjonkam, bagi ingin semutu, bakani kamlong ke ingin ke itnap, baga sokar kan riam ni upai mak. Bahkan yo ika khajna daga baga kecil no pajba larabu yang ador ke basan kulur kong ke price bro kuat banyak persyang mereka pada persyang ke do sisin persyang sisin pi do sisin persyang sisin pi namar kata kalau penara ke jinduk nong baga jinduk ke gilong ye gilong sen Nango banyak persya yang kata kuai doka, tambah ngasyom mengenai kuai doka dari bagalan cima. Namar kencing keri jong ginong kuai doka, kat hadu bagawan rai kencing dulong dapat kerau, yang gilong sem. Don nuwe orang bawa itu kanaya, uang bawa kesni. Kalau jom kencing ni agak syirkai bawa gilong Batang dalam ini lagi orang punya senang. Kita lihat balai cayu berpilihan yang kata-kata wow lasmo. Ya apa siap? Kata kalau antara poin kita kena orang senang. Kalau ngelak no tertiba. Uni usulik kuai lintar mental baru sibenai. Dalam ini kesini saja lali kuai. Kebaik belah beri benai kau hanya memai. Lihat sisim dalam. Uni balik kuai bahek belah kata yo. Kan naman bakun rumla ban sembiang te ngadum dak kumno kan ba paurang badong wong pe ade me magendom kali ke kemi ki khul ye me kaba kum kata ke singe eta me sumut ya ki khul me pun bamram me do pha ma pun bam no kot te me ade magendom kaba mot ni dom kam ban snothu kum ginoyam kumno mani kai ki patba Hoi kamlong basni ko pilik kuai dokha competition sisian lanu mai malla gateo kat hadu kanum aisyu kabai bang mai ji iki khon ki ti kata te kamlong ga jile ka badai de namar kata katao ni kwa ban ong e bi ko bi pat babi andon shimun ki ban wak jat ki ban wadau ki ban yalam bakra ki ban syukur ya ki cimut ke ciperkat jong pat ba namar kita kiting banyak kababek kabarenti hot ban yang ban khalipat tu yang chat mendriu macam oh kalong gay ke basko pammet lapin sliu dori yang chat mendriu macam lapin sliu dori yang cimut ke ciperkat jangan chat mendriu macam ni lah kalalong shisha kata ke chat mendriu kabalayat bakalano hagar kom perkat barang kata ke jingat nanti Kadai ka kamram ke jiban pendek pemai. Bagi nabar wanra karukam perkat sayisin kabapet. Kabapha kabapiang. Bagi laban sandur. Ya. Kaloi. Nam lagi longdin. Kimandin. Kijonga kijompi. Koki patbami. Namar kata bagi wan nagari ke jagaban ay kuble. Ina kuaruban penggemau ya pi.
main scam hagan nongrim kaba ka Voice of the People Party kalailam kumno mapilang ibasta nang ni syakmat kendam gijing persang banpin selutu bakara hagini ki kindia smil jalan kat bangarang page ke mobile bagi kini ki YouTube channel ki babon tiba ai yaki khubor ki bapher ngala sinjal kat ngala shuli i the way ke channel ngala kumklen no i ke tenteng bat kata ke YouTube channel ka ai yakawai ke headline lari ka heading ka bagiong basyen on sa kanno ya ka kwaido ka batile puni kumbala keren ya kata ka jingkren haga jingalang to the Voice of the People Party kalalong shisha ka jingjop ka badon buram bakani ka constituency ru kalai ya jingashang ka baklan hadu kata habai khenlangi ki vote karo kiba lawan ban thak hagani ka jaga Bagaimana Kenya jadi bersah ini baru nadu unnata. The Voice of the People Party ini upra udang tam nadu 1000 khat lai vote. Kenya dia baru jadi bersah ni udang tam nadu 1000 khat lai vote. But ni kum dinongalam jang The Voice of the People Party. Ni nan yang kata ada jingit ke scam, yang kata jing syariah ke scam bagi patba nong jit, kepada ban ai ke jing kershan, kita di kanyo jar, dai spa san pusau, kepada ai ke jing kershan ke baklai, nyemdan jing abdin niki, nama ngitip bagi nong kershan jaga Voice of the People Party, kemdi ke nong kershan kepada syongshit kemdai ki nong kershan ki bakershan klem snotu ndai ki nong kershan ki bakershan daga ding snotu daga ba pension nong rim ye ki ege hashwa bajet ai ka daga jing kershan bak ki bakum ki daga nong kershan hapdeng ka chingale ki bayeng persha ini kinuma bani ki Nama kimdai ke bami iban keren syongshit babale syongshit mereka syong hayeng tidak lagi syong kita ki botin ki pension nongrim bat ki penlengo ya kita ke bayeng persya ini begini ke ai ke cinggashan ya ke Voice of the People Party kini ini bat ke Voice of the People Party hadu pengitala panwandra ya kata ke jingkala agane ke jilla ke jingi Hadu begitu lawan kurang, ya ke Board Sinshar, lagalong, ha District Council, lani lagalong, ha Assembly, bangitip, bangin nang crime, kung ka party nang ni syakmat. Alright, namar imat abang ipek kini ka MDC election ka jan. Habapet nagarungkong penbala kandidat jong kiwi ki party. Ila nang imat ka sarkar kan sapulong shen ya kani ke MDC election. Nang ilang jigi party ilai kilas dan barang bagi MDC election ke fair na ke MP election. Kira bang job ya ke MP election mereka non wasuk bagian job ya ke MDC lari ke MP election. Kita biju kibriu Kibon, baka MP election, kari ka bakher, kamrong kabasok, ya ka party, kawanan kang samot kiyamali, ndan MDC, ndan kita, kinong 3 party, bagin job ya ka MP election. Nama ka MP election, kamrong ka election kamupad ba, udah snow tengah, udah pelik cinggot, lani udah syongshit kata kadai ka nia kabagi say hashwa jong ke MP election bak kalong hiru kabashisha bak MP election kam julang kaba syongshit batba kimda shimkia bak ka syongnya ru yagi menang bak MP election
kami masuk yang ke BPP bagan job kabarang don tang sangut ki Emily apa ulah pun kelak kompong ya kita di cingkren kita start jauh kita kiri sign pertai kita dah lagi way pat ki sign pertai ulah pun kelak kompong kabarang ke sin kabarang kong bompat bau pergi yang kata kacing rahim jauh kata ke MP election umat ini ya kata kajing sim kia ya ke MP election kabang buat dijakut kum kening MP election kepada bat nila job don burong naga bangila tam hadul lailak nyopwe tam aganing MP election kepada diminta kini kicu kisai biang nagani kaniarim banang bagi MDC election kaya biar kami melongkung ke MP election larah ke MP election bang samut ki Emily nyimdan montre nyimpadan kita ginong kerjaan kita klan hagi lagi konstituensi nai tamalu lailak nyopwe hajar tam mentale naga lai putri tulingi konstituensi ngajak adung lai puar tulingi konstituensi kabat peni bagi yo yang jingger shan kabat klain hagi lai puar tulingi konstituensi nget upat ba kumbala power mentala power dautu sama suapek tangi kapor nginum bisu ini jing pentami nangi nangkai menai fatwa on ai baik yang jingger shan kabat klain lagalong yang MDC lani ya ke MLA election kalau shishu mas no telat ni apa Khasi Hills bagi patba di patba the boys of the People Party Henry lapai kmat wata di para di jingi mana Garo Hills the boys of the People Party hari ini sini di pemerintah kalau nak jing terang jam di patba Garo bahawa the boys of the People Party kan let barpin syalab barpin suut hulam ni kan nongrem kabaka kayeng syakilom Garo syalai batai nama dia dekat daun nama dia jingkot ke jungki kajing kirki kajing kuah ke jungki agas ni sajan kepeladak ngamban si manhiar kirki menlek banai ia kata kecil keren kecil sulap bat kisamla lamba kibada nanti ban batai hagi tu kilat batai kumor kibat geli jingli hagi bedai bat ke voice of the People Party bangis nufu amdai election Garo Hills menagas ni sajan amdai tang hangi apok Khasi Hills bagi patba kikwa ia ke jingla Andai lapin snow hangi ginogram jala boys of the People Party. Bani patba Garo antaru kitrang ting bani yang percaya ke bangsa bani wanda yang jingla kila penpau magimdam show kajing syanya yang kita disengsan pertai kila dan hangi ke jela kajing sombagalong syanya ke dong nakan Dena marga tagaw nangit kalong kay kajing penya kajong play bani ni syagri aga por ka mabiang ula penki min sim yang igiri ramba kibalan benta banya sandur banya seng yang a voice of the People Party baga voice of the People Party kan wanra yang kata ke jingla kan pelat merau yang jela Meghalaya naga bangsa kan pelat merau yang jela Meghalaya naga jingduk kan pelat merau yang jela Meghalaya naga jingsyak nyabeng madan angtai po madan malki barpen pau pung ka tak jong gajing persya gajing ya gajing kiudor di marba marti kibakta kinongra kiabati kimara kijong ki hagador kebatat mengibat dinombang yak pi hagador kemarem damang ini kibiat sni uladon wa kunong mujong batway sabar sabai kitan silsyal baduang ekonom ni play kimo yang itu ka jingkiu dor wong teg la dei shishapi wong motor ngaleng yo akli biskot wong kaduli biskot wong chipong ka
kau ni bersekat nak buat syilong. Orang pun ni lah ciyik. Orang kan dua bersekat itu oleh Portugal. Bersekat kasih. Tengah memut pergi nongrak ke jungi ke abdi ke dor ke bapak. Hendrai lah syukur kiung cuma apa dia di nombam. Maka tak ada kamram juga sorkar. Bak kami ke jinga linti ke jingi. Haga bina bak ke jinga ki persya ke jing kiung dor. Ki marbam ki mardi. Kampak kong, ia ada mana cing tho, ada ni kata yang mana dia cina sorkar. Bakom ka parti ingin saya gedushen, larga sorkar, kam ai ke cing tip, yang ai ke sinjam dan yang lat ke linti, kita kagak shim kumno, ban pet yang kita ke cing kiu, dot ke marba mardi. Ia ban mi menjadi kelompok yang keren, to kipat ba. Bagian itu apa kipat ba, kita nak ni kapor. Anda bila Australia ke jing kat jong, kinangalam na din juga parti bangin mi, ban penpawi ke jing Persia, ke jing ia sorkar. Namar bo minister beripet, ya ketrat, jongga, food and civil supply, uang kumno, bahkan ni kadang kadang jing penbit pat ba, jong. The voice of the people party nak tentang NDC election, uang kamdan kata ke jing kiu do, modern mabi. Namar kata kau. Kita kibangit ya kacing on gejong minister bakamdan kacing kiudor kila ban syam hayi Mrei kiba smutu baga don shisha kacing kiudor ni dai ban mi pat ba kenang baga sorkar kan smutu bakan ma banyalam bagla iyo pat ba ki kiba ngenda hamani ki ban eksar nari amenta ni pat don haga baga por ga banya ban pentolon ni kikam yeda kipilin tiru bau pat ba Jonggari, bat jongga jela, under skopo, nangni shikamak, bat ayla dega voice of the people party, bangan ra ayla dega jingla, bangila shisha, ban pendek, ya shi bun ki jinge, ki bangi, iya gendo, aga jinge linti. Kat shaba pai, tanda ga jinge, kat shaba ni let, iya gendo iya jinge, kajing sha leben, kajing sha le shiliang, kamak kabala palat, Hangane kabri, kaba ete kaji. Kade kata kaba punong, ini kun samaj ni, bagin snow ing, bagin snow bitter. Hakata kaji em kajongki. Koki patba ni, nangit baga jimi jaga voice of the people party. Kade ke cuma kaba play with cuma, ya kaji doi, kaji oat, ya kaji yam, kaji longi, kaji sem, kiba tuk, kiba kendo, kiba shale ben. Hakaji ya linti kajong. Ibalai dan mereka bani balai Islam nam tak parti. Hari ini kibalai Islam kibalai no. Hari ini kapor nagaryang kajongi ban nagaryang kajonga shimet. Yema keren da ayo ibalai ibalai dan mereka. Hari ini ada linti kom ka parti. Ibalai dan mereka ini ibai kom kinoilam jaga parti. Ibalai da blaker balai balai sumar. Wala pala ini lagi jima lagi jam saw lagi jimpang lagi shitom. Baru wala kerku yang ay kaba nila ya nanti hari ini kindia senam. Kajiman kajungi hari ini kapor kalong ban ay kublai. Ya ki patba nong kershan ki bae kajungi nagane ka penersua constituency. Kumbala penpawane di Basham. Bagani ke constituency kalai hadu khatnyo jar khandai spa sampusau. Nesi kepada penengok nama kadai ke constituency kepada dia ke nam berkata ke nam kalong bayang ni ke constituency lamikmat da deputy chief minister jong ke jela Meghalaya kadai kami ke smi ke wangi ye keren ye kiai ngiwan tang manai kublai dia wangi rungu ni ke constituency kum ke parti ni so kuaru Barai ke jingkin bot kedrian ya MLA jomre ke constituency ubalong deputy chief minister badan meta apne ke jishtam ye get bot ke party bon yo no ye ke met ke phat ke batwat ke bakhya ko ki pat ba bi